Otinde tata mwanda museisia wa mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwa tende muthenya wa kwende kwitha wa kwaila na wa kwendesya oitwe nyitwa vika saa muonza na ndateka itatu sasi ya va Kenya sasi ya kukwatia Vilingi wa Mauvoo nyinita wa Steven mwema muthenya wa mundi Mauvoo kauta ngumba nisie ndeno yakuli yo mundi ni ukulitie kana weta mundu nundu we mundu kana nukona kana mutalatala ko bendo katiba kusila BBI wena utethyo kwa mwenendi mutalatala wako bendo katiba kusila BBI wena utethyo kwa mwenendi ambeo tweet @mutongo tvke @director mwema tutumete #Vilingi wa Mauvoo namba ito tumani mukufika na SMS na ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano niyo namba itu ya utumani mukufika nende tuambese Mauvoo ndini wa uteti wa ukamba valayo muteti umwe winguma va ukamba ni ndino itu ya Kenya no lawa senator wambe Johnston Muthama ainena na kamemeka kama visa kalo kendete ka Mutongo TV ainena ni no mwitu Erastus Kithuku wanzo mondeni wa kilungu chaku kila chendete cha ikumbe ya siasa nunene ye maundu maendeleo na uteti va ukamba ni na Kenya yonde vala wetie kana mutalatala ko vindo katiba kusila BBI ndo na utethyo kwa mwene ndo tumite mbesa mbingisi ya mwene na oka asia kana volisi kana serikali ni kutumia vinya utailete indi dhini wa chama cha UDA kila ni mwene kivila wacho BBI ya seugwe ikitutesi na patire mundu wese ukamba kana beke lukita wase hivi ni tawo wase hivi tawo kama jumbai nene weta tongo hiyo na muno yala twainasa na kwambia twainasa ya seugwe BBI tutesi BBI ile naye ndiye kwa tuikati mundula withina ukamba eta wa muthana na umeta masaku na nundu mundu ni tuenda umina masaku tuimenanga constituency siana itatu nikenda yu muthamelo kubinga BBI omba nilionwa numa masaku mamwe we muthuku na nukwenda kuima county ya masaku na ibela siana ina constituency itatu basi wakabozo ma CS bozo abinya ta CS basi wakabozwa kala ta CS na basi wakabozwa madhuki atwa wa Arusha zindu hizo ndisi kitu makueni bateke ndukike na kitu bateke ndukike kitu ni yo size ila county ila kwa unene nene kwa masaku dinene wa constituency na iboka lonzo umete na ibongilo umete lakini ina kudhiwa masaku nikenda muthama abo kumbi bia ni tayaza basi wa BBI ino talea kwangiu ati talea kukilia wasio kwasi ati kitui na mwingi nikaondi siena ile lakini ikakumba nwika tuika yeba yutalea kwasi condition number 1 yitu ya kwitikila BBI ni mwingi ituwe count niko ni kwetete yu maendeleo mosa wai yubala ni kwetete yu maendeleo mosa wa na kuungama wiki ya conditions yako nundu kila kura yonde yitho wa wago dhini wa ito ya Kenya na dhini wa kila dunia yuko utela BBI no kieju nikenda tu achieve maendeleo tiwo yutu na ile ungama tukasia ivye tambai na alama na indine mana yikiage dhini suma kazi ati chindu ini kenda sieti kelo kwitu ukamba tuenda kaunti yaba ya mwingi